Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Have been elected by the same constituency in the general election to be member of the Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Ngai ngộ trong plei trai kenrat lemba kaji ketu kecungu kaba ala ben penjob dobrom yang ya kene ka election ai plei ya paro ki nong song snong pai ba trong karani kor konsumsi kham tame ya ki nong Christian trong ka parti UDP ki nong elam napo ka circle rani kor circle kinong ilam napo kisun nong ilam napo primary unit sub unit bat kinong Christian bait jong ka party kabalang ba ka jing Christian tenge ke jongki kabalala bat penjob don borom yang ha kane ka election tina kale ka jonga ha kane ka por kumbah pilai UI ya ka board ka ba ngayo ka ba ki baiba jong karani kor konsusi kila kesan tenge nga ka ba alayo saki khat riu hajar sanspa tam tekane kapan iba ki baiba jong karani kor konsusi ki sania ya ka jingelam lenti ke jonga hakane ka snem kate katam ka baladap sau snem riu nai but hakane ka kentiru lengba ki ba lale ngakaliang pipa ko konsorsi la sene tena kaliang ka jonga hakane ka por kumbang ala ya hakini ki benai ki baladep ka bangambo bon ki jukular ka jonga ka bangatip bah po karani kor ka babon ki kam ka bah ngihap pendang le ki bon ki kam ki padang sateng ki bon ki ba ngihap banwara susu ya ki development aroi ka par apo ka konsorsi hibaro noi dina kalian jonga kumpang ala kular hakini ki benaik ni kisi ki balada ada ngapoi piang sangatong ngantri sitom kham bonsya banyak dekat kepala dep nak kalian jonga hak ka por ngai kublei nakam tabaro pokok distrik hibro kowe pipa joko distrik hibro kowe kepala sania teli telan ka parti UDP bang menakap mokroru la penjob dan borom ini bat po karani koru bat apo ka state hero bro kowe ini kimi lenti ba nak kalian kejungi ngin prestom am tang po ka konsorsi apo kecela hero bro kowe ora ya koroi kapal benora ya kecikla apo kecela
in token thereof I grant to you this certificate of execution. Days of Wednesday, 2nd March 2023. All representing officers of and all officers involved in this election process, I want to thank each one of you. You have really worked hard to ensure that we have free and fair election in this process. Pagbawa kajing ay kublay dak masukman yaki pagba nang makurwat jongka ki pagba jongka makurwat konstitusi baru kawai ki bala kershan borba wan penjob be ngasi sin para ke election arajar apply mentah kejingele kalong ke skung tenat ha bar ya bun kandidat bat ya klan lu bar khat ke kalong kejingele ke don cibut bah ke pagba ke yo ban exercise ya kejing bishar jongki ya kejing bishar hok jongki ha ke bakil ide penlong MLA be ngasi sin pa da kejing kitle da kejing sukya ban yo pendap ya kejing angnut ke bun ya ke bagian perlaan pendap ha ke ketem ke banakong ngin yo ban penurlong ban pendap ha ke ketem ke ba season 4 ngakot ngaweri pagba ban island kejing trelang haki benta barok kenang bangin lak penolong menora ekaroi kapar hakane kamo kurat konstitusi barok kuai dak jing trilang jing pajba aku abad ong betul kita nak election kalakut barok gitu ki bam sim kersan denga hakane election hakaba ngile politik berperkara election dari mentah kala dep election tong ini trilang idon kame ki trilang jo kirang basnong jo kinong elam snong long melang thau kinong elam balang kinong elam seng balang ki benta barok kenang kin ai ki jengmut ki bakodor ki balong konstruktif ki balong kejing mentoy ya ki pajba aka konstitusi barok kowe ten mar tang khot ngawari barok ngidon kam ki jingtrelang pada keling jonga ku meleru mentang ngalong jong barok khot jong barok ki pajba aka makurat konstitusi desu tang jong MLA jong ka UDP dengan ada MLA jong pajba aka makurat konstitusi barok ten mar tang syakri kade ka bangela ba syakri ya barok pajba kat kum ki kam ko her ki pajba ki don kam la kalong na kamta ka kam karoi kapar la kalong kam shimet kad ikibade banle ngin syakri kum MLA sesin par ai kublek pajba bari ki baro kinong kersan kam tam kinong trei na ka parti UDP ki balo trei rabba ki balo du thia du dem ai kublek shibun ya ki pajba ya kinong trei jong ka parti bar ai kublek kerpang ru ki para kandidat baro khot ki baile ke election kalong ngi ya kenduk tang katno ki sutanat bagi yo malaysiam hak bang ya kenduk lang berki para kandidat hak ji ele ke election ngi sutanat ngi sungan ngi long perlok ha barok ke election isu tenar ban ong bak kam simjia kano ke jiya kelas kano ke jiya bitar ke jiya dom lene ke jiya thut no hak jiya election ngila ya la ke jong kelti bat ngi respect iwe ipat kedon ke jiya election ke masuk wasan hane makurat konstitusi bat ke sukuman hadu takta bat ngakit bak ruang bakani long kumne ke election barok ya ke bagin job da ke suk da ke san kedon kano ke jiya umsnam kano ke jiya bisni ke jiya election kublai shibun ya barok blai trekrat ku dan berkat bat ngi iwe kublai shibun You cry, when you're